Венгр тілін үйренейік. Бүгінгі тақырып пісіру әрекеттері. Előkészíteni. Dayındау. Tőzni. Pісіру. Vágni. Кесу. Aprítani. Турау. Szeletelni. Тілімдеу. Meghámozni. Қабығын ашу. Megmosni. Жуу. Leöblíteni. Шаю. Megszárítani. Кептіру. Forralni. Қайнату. Sütni. Қуыру. Sütőben sütni. Пеште пісіру. Grillezni. Грильде пісіру. Párolni. Буға пісіру. Kevergetni. Араластыру. Összekeverni. Араластыру. Önteni. Құю. Hozzáadni. Қосу. Melegíteni. Жылыту. Lehűteni. Суыту. Tálalni. Ұсыну. Megkóstolni. Дәмін көру. Fűszerezni. Дәмдеу. Leszőrni. Сүзу. Letakarni. Жабу. Párolni. Összekeverni. Grillezni. Бұл сөздерді шынымен есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards.com сайтын ашып, осы жинақты және басқа тақырыптық жинақтарды тегін қайталаңыз. Сілтеме сипаттамада.